Kajing yalang ai kublai ka wipipi penusla menin kasngih ka ar pulai tarik unai lur ar cara prosau kala penhuni jerut yaki panjong kerjaan jongka hadin bekinung yalam jongka kila poi sekete jaka kabadairu hamadan yuyupi uruksawa patau kan kajing poi jong kita kinung yalam sekete jaka kabadairu hayuyupi uruksawa patau ban peni ya kada kajing sungu yaki pajba kibadai na ka penusla konstituensi bakila penjawab dan puram yai Dr. Ricky Andrew Jun Sengkon. Hakati kasni layo iru yakinung yalam kentub ya presiden rangba jong kate parti upa Arden Mila Basaya Moy Dr. Ricky Andrew John Sengkon bat kiwi de kinung yalam ki balawan sendran hakati kasni hakani kasing yalang layo iru naki unit paper ki layo ban ajing ai sopa ya kite kinung yalam baru kentub ya kijing syat kajing ruai kapawar bat kajing penher panur naka unit nong jeri kum kadak ban peni ya kajing jam bat ondang beteng ban penmi ya kajing keren jong kinung yalam. Saya Iba Arden. Break sekarang cross. Baik. Sa kanilang PNS by Dr. Ricky